A ja mislim da će biti mnogo teža utakmica nego u Finskoj. Evo, sada smo osjetili jedne druge i naravno sada reprezentacija Finske je došla ovdje, znači nemaju šta da izgube, mogu da probaju mnoge druge stvari, početi da pričamo o tim taktičkim stvarima, da igraju 5-1, 3-3, da igraju sa 7 protiv 6. To su sve neke stvari koje možemo mi očekivati sutra. Znači, završilo se jedno poluvrijeme u Finskoj, sutra nam postaje ovo drugo poluvrijeme u Goraždu. Naravno, mi imamo taj imperativ da naravno pobjedimo ovdje pred ovom našom publikom koga neće manjkati sigurno, da pokažemo da osvojimo ta 2 boda, da sa 4 boda, da kažemo, uđemo u ove junske kvalifikacije sa jednom pozicijom broj 2, jer večeras očekujem da će Španija pobijediti Austriju u Španiji, tako da sa ta 2 boda sutra možemo da budemo na tom drugom mjestu i da dočekamo reprezentaciju Španije 14. juna ovdje u Goraždu sasvim spremni sa mnogo više treninga, gdje ćemo imati mogućnost da se skupimo možda 8, 9, 10 dana ranije.